day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basak ni drama itakat manipod. Kani pagayam tayo pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kastoy man ti kunani pagayam pilar. Dirman ng biyanang. Puli may tinapupudaw, natataer kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan na napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, kadwa kasi Mang Boyd. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay kadi? Ay, jak amo ti sawat. Maulawak itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mutin nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko namaong kasawa kayong tumudlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kadain nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na ngay pasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, italaan ngay manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami abak ng balasang ka. Irwam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumuten dito. Anya, dagiti akaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo akaldiraw? Nagningisit kayo? Nada. Kasla kang ngisit ti gugot, di am-amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana. Bay-bay, amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at deje Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak deje a babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot deje a brain? Di ka man agoy uyaw pa kahit saan nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak deje a babaay para kini brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo deje ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo deje a babae brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayatak tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdamo yu paylaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumabot iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, brain. Anya, ba't tandyain sangpat dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakit nakapili mo't tani tinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kasjay mati pinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay.
Kaya't nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Hay, masuruna nga raw. Tanagsaya at kit din ti panakilangin na kinkuana. Kunak nga raw adi na kumakasasao. Tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent a kaanakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Ah, asino akaanakan na? Jay ngay anak di pagsusima ije kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya, may. Mangantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plato, atong. Nay, kurang display a plataw. Upat tayo, ngam taltalumot tinakaparada a plataw. Kitalo tayo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangagna ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di a babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon nga Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaupay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon kumatabagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti balayaw. Ijay ti pagnaadanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat tagpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaang no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bale. Ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, jay kaanakan mi amay diligkan ka. Iso jay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Taagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis.
Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo di ka anak am kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daimpakan dahi a babae ija anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Aping agsangsangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawit ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat na pasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. sige. Agbiyahe ak adagos nanang. Sige, agawit ka. Tayong kakitaan ti Amang Brent. Talaga ka di asan ka sumurot, Gina? Agbati akon. Si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid ija balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka magayam ni ti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Brent. At da iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kasta yan? O sige, tama panak itayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. At niya kamadtang, tilararamitam. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki ditimag na. Taglumang ta. Napanduwag ako. Tilararamin na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da brink kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kunaklan no niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini brain. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na nga ibagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko matipakabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na na, pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di ka aksinaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maysa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin amanugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka.
Nabanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kunti agina na. Kastalatan na ka na yun? Tunggal agparik na akin ka, day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuam ko na. Kabagays, ada dito'y balayon ni Joy. Pimanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't kabagis. Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkwa na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanin. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalakiro mo gayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngam lalakiro mo't gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalakiro mo gayam di inritritong kinibreng. Apay, amo kaya alalakero. Kasla nasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila inritritong ngamin iti kaanakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga rodaya alalakero di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo kak. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnosan tanti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya, Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wan nana. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wan nana. Ket pasensya kayon No jak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin nana. Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagundaway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapu iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mo ni Gina iti foreigner. Kat adadaan iti abroad iti apukok. Alakastan, iti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo. Manang Biyanan!
In your nose para iti script kan drama ito'y pagkayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Kalamba! Hello, gagayam, naragsak manan ngal daw, kada kayo amin. Naragsak nga kayo panagdengag manan, iti barbaro nga i-upload tayo, iti Dear Kalambay. Katsakbay na, salamat kada kayo amin, ti panang tartarabayo, ito'y YouTube channel tayo nga Jenna Almoite Drama. Kan amin nga drama nga i-upload tayo, salamat. Iti ang kayo panagdengdengag, shout out kada kayo amin, hang kayo man nga may nagananta, ado kayo unay nga, bang tartarabay nga, amoy iti kinasiya sino yo, salamat kada kayo amin, gagayam. Ada man ang surat, wano, istorya nga tayo, i-drama ito'y YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Istorya ni gayam tayo nga naglingad itinagan nga buwanje, ti drama tayo tadta. Intayo ba sa ante ko nana? Dear Kalambay, may saak nga sadot. Kat no dilawan dati kay nasadot ko, agong atak. Kat umanayan nga pang apapaak iti kabalay ko. Adun nga balay tinakipagyanak, tawan makaanos kanyak nga kabagyak. Rugyak ti ag istorya. Anya kayo matananang bimakbakatan kayo at chismosa. Na, nagalas katikas ta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banjay. Kasano, kat nagalas ti aramidyo. Apay amapan nyo istoryaan nga wan aramidak dito'y balay. Ibagbagayo pa'y amaladladawak nga agreing. Itis-tismis na kadagiti kaaruba. Ay na, agdamag da nga rod di ibagaktag paisaw. Saan ko nga itistismes daramid mo? Sungsung batak lang nagiti damdamagan da. Makita da mga wan araramidam. Maturog mangan lang, Banjay. Kat gapot agdamag da ibagayo matan. Imbes a protektaran dak nga anak yo. Nupod no anapatigak kada kayo. Nasaya at ipadamag yo kadagiti tao. Kahit anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Banjay. Ha? Nukas ta ti aramid yo. Nasaysaya at langarudan nga agtalawak. Ay na, makamuka. Kanayon mo nga ibaga tikasta. Iso makamukan. Wan, di kay madanagan. Taagtalawakon iti da ito'y abalay. Awanan ti ungungtan nyo. Awanan ti ichis-chismis yo. Umayak man pa'y lagbakasyon dito'y balayo, Uncle Atong. Isirek kon ti sangasako abadok, Uncle. Ay, wala. Apay, nagkapuam. Ige balay, Nagapa kami kininanang. Iso nagtalawak. Anya, nagapa kayo? Chismosa nga min dahi akabsat yo, Uncle. Ichis-chismis na amin ang makita na igabalay. Ha? Anya mo tikas jay nga ina. Ichismis na ultimo anak na. Adaya mo't kasta. Chismosa dahi akabsat yo. Imbak bakit nanti kinamarites na. Anya tinchis-chismis na aya. Ang mga noag pa'y sumat. Wan, ang paiso. Masapul aya amapan na istoryaan kadagiti tattao ti mapaspasamak iti unag ti balay mi. Ha? Masurunak. Ay, Uncle, adda na lami is adanum yaw. Ada jiref. Diyos nga'y, adda. Lukatan jiref. Adami ni Jay. Nasayaat nga rod. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Baron bumaaw basit ti pudo ti ulo. Nay, aldawag. Ngam di mo laagriingan, jay kaanakam si kaataw. Ay, napuyatan siguro Ay, di na pa nakim mismo di parbangon ka nakaring pailang. Alas 2, iti parbangon. Nga magayaya paila iti silpon. Mala, umuna tangarudan ang mamigat, tanay, at dapay papanak. Sige, agaw tangarudan. Anyat masida nga, Uncle. Nakaring ka magayaman. Ada di lamisanti masida. Yung kamanganay. Naldawan ka, nagring. Nasapakit di pa'y dahi ang panagriing ko, Anya, alas 9:30 iti agsapa, nasapa ko nam. Ay. Kutwan, Mat. Ay, napanan ni Andirita nga, Uncle. Napanakilwalo. Naimbag pa'y dahi nga asawa yo. Ta saan amarites?
Saan akas kininanang agrabe ti kinamarites na. Ha? Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na amin amang kan makita na. Ha? Bakatan? Malala, yung kakambanganan. Ured na ka malijay na respetwon, tayo namday jay. Inakit mga nun. Tamabisinak una yun. Anyamot daytoy nga itlogan. Nagapgad. Itlog lang aro rin. Nagapgad pa'y. Ay, unayan, nagpudot ti darang ti init ijeruar. Nay, unayan ti kasta alang amang mangan vanjay. Nakangato tamay sa sakam. Sapay nagkiting tapaldam. Apay, asino tinagluto iti itlog, ante? Ay, siya, apay aya. Nagapgad. Ha, kitain nyo matbasit ti panaglutluto yo, ante. Tani, jak kayat tinaapgad. Ay, gusto lang mag. Kastamot asigod ti timpla, may kanyang kalmaw. Naapgad nga rod, ante. Apay, kayat yo ang madadaal ti kidniyo. Grabe ti kinaapgad ti ilutluto yo. Pati manan jay linuto yo idirabi adinangdang. Nagado ti bugoong na. Nagapgad. Ha, ay kat, mangluto ka iti sabali asidam. No di mo kayat ti lutwag banjay. Masadutak nga rod, manglukatak laangan iti dilata. Adda dilata yo, antay. Kita man di ta kabinait no adapay na batay. Pakikita yun antay, tanay. Jak makatakderun. Nakapweston dagiti sakak dito'y tugaw. Ha! Adda sabon nyo para laba, angkal? Ada mait. Ada ije abay ti washing machine. Labaak man dagiti badok, tanay. Adon timureng ko. Awan pagsukatanon. Anyamot daytoy asabunon. Saan mo't nga aglabutab? Aglabutab mo't kat. Nabang lupay dayta asabawn. Nabanglo nga. Nakabangbangsit lang arudan. Di pa'y aglabutab. Nagbasit ti labutab na. Asinot gimatang iti daytoy asabon aya, ante? Ay, kutsak Ginatang ko di ta istor. Ay na, ijay iling amin ti paggatangan nyo Taad-ado ti pagpilyan nyo. No di ta istor, manmano ti lako da dita. Kapilitan laang agatangem, tawan ket nga rod pagpilyamon. Mala, ano samdaytan, tay sumet nga rod ti adda. Ay, anyapay nga rod ngay, buwanan Pagbagaman mo ti ka anakam si kaataong. Anya mo ti kasday nga ugalinan, nagsadaw. Ay, ungarod. Iso siguro, nagapa na iti inana. Takas dito ugali na. Kano nga agawid, aya? Diyan mo. Nagkadumot di balo na abado na. Sa kasako. Kaya tasawan da ita. Mabayang gagdan dito, uy. Ay. Impakada na, ti panagnaud ng dita, uy. Basta ko na namat nagbakasyon. Agam di namat imbagano, aging gat kaano. Nakasarita mo, hindi ka bagis mo. Saan pa ay? Agam gagarak to, di balay dano at dawayak. Ay, anyang matinti kastoy abiyag. Awan pa'y masidaan na imas. Kasi ta, Dinas, sumanaon. luti na pa. Kung naman asino ang bumalay. Sida dito yun. Ay. Man ta, kasarita ka man lang. Di ta kapaywan, bakit? Ay, isardeng mo man, tikas ta aramid ang banjay. Anyat problema, maya. Kasano, awan pa'y naimas asidaan. Nabayagan ajak imigop iti sabaw. Tapasig mo't at tuyukin itlog ti paspasidayo kanya. Ay, kayat mo tagsida iti naimas, dag trabaho ka. Manggad ka. Tamno na pangalam, iti gatang mo iti sidam. Lablabas kan. Kaputagul uli kami lang. Agruam kamitan, nga agdabog-dabog dito'y balay. Apay, si kaya ti bumalay dito'y banjay. Nalipatam samot na bisita ka lang. Ni, unay kayo matan, angkal. Kaanakandak. Ngam bisita, ti pangibilbilangan nyo kanya. Ay, awan ka nakak, asadaw. Tami na ka nakak. Nagagadamay. Kaya nada pa nagbayin da.
Gaputawan kwarta, kas lakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanyak. Nagalaskat ti aramid yung ulitugan. Agawid ka lang ay tama ano niya, pati maramit cooking ka. Diyak ka, ti may lawaan. Wanan! Pumanaw akon! Na. Agpada kayo iti ugali iti kabagisyo. Na, Nagalas ti aramid yung agkapsat. na, Jak pagtatakunan ti agnaid dito'y balayaw. Ket agyaman na kadagiti impalpalamot yung kanyak. Sapay ko mata di kay tumadidigra iti kastang aramidan nyo. Basta agpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak. Saan? Tairo rumandak mag. Nay, nagpaili ka mo't gayam ka ba, guys? wan ka ba guys, tanay. Nasakit, isa ka ni ipagmaw. So asyak ti may nagpalin kay. Ay, ewan gaya ba? Pasensya ka no, pinapanaw ko dyan, anak mo, yung balay. Ay na, awan ti rumba nga pagkidawam iti pasensya. Taamok ti ugali di anak ko. Syakit di at agkid daw iti pasensya ka ba, guys? Hey, talaga minanamuak ti ugali na. Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao. Asadot, dahil nga anak mo. Awan ka ba, guys? Grabe ah. Kano sana makasiday tinaimas, agdabog-dabugan. Kaya nan nga ay, nagawid ka di balayaw. Saan? Diyak amo no napanan namanan. Di ko no nagawid din. Tayo di binaklay na di sa nga sa ako abado na. Di bukit agdiretso di balayaw. Ay, kagura nakday jay, tanagdakas, ti pagkitkitaan na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay balay. Napayakas di anak mo. Naadik sa nga minan iti cellphone. Wan siguro ah. Jay lagay ay ayam iti cellphone dar aramidan na. Iso ti pagpuypuyatan na. Uray bagbagaak, ngam awam madenggan na. Sungbatan nak pa iti baribar. Iso ang masurunak mo no daduma. Agpagpakasi darna, friend. Tulungan na ko, ma. Awan sa bali apang kamangak na disikala. Ala, anya, may dito nakasako a binaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak namin ni Jabalay mi. Linaksid da kon nga na. Anya? Nala, ano sa dito dagus ko Kani nalipit. Good for one la talaga da ito Ano sa kun friend? Talaga akasta. Ang apay, di kan agaw awit iji balayaw. Agawid ang klay ti weekends Mabanugak nga min, no aginawid ang iji balay. Ta dito yung mga rod ili, ti antitrabaho. Agyaman nak nga ron, friend. Ay na, nagsayang at kagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agipatakdarak to iti mansyon ko dito ili. Kat makipagnaid kan tumot kanyak. Libre ti panagnaid mo to. Ikan kanto iti silid mo. Ay, di ka pelagsasaw iti kasta, ta mga numasukal. Saan man? Patpat yung day tasukal-sukal. Basta, bumaknangak to, darna. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa, aday. Ha? Apay, anyat pagkit-kitaam kanyak. Adan asawa na. Ha? Sa anak matalo siyang Ay, kaya sigurado na tao, Kaya ko nga minti makisiningag kang kahit. Ha? Nakita nga may nga dasang iligi bading akarubang isong ay maya. Awan oras ko ang makisarita. Kaya mo ti ice cream. Uno pizza. Ha? Ayan na ngay nga rod. Eh kaya nagumatang Kasi mo dito ti paggatangan. Uray na, tayo nagumatang niya. Ay nangangkan mo no sampay. Ay, saan pa'y nga rod? Taawan mo't na imas asidaan dito Kaya mau, tayo tamangan jirwar. Tayo libre ka. Ay, sige. Mabiit lang nga rod. Ta israk to'y pagnanaidan me. Ngam ne, saan aga po ta makikuyugakan ka? Kat kayat kamutan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ti isusurot ko kan ka, ha? Wine! Di tanto mo lati pagtinagan na. Anyat ko nam? Awan? Agawaam ko na. Tapno makaadota. Ay, nabanuga ka nagtrabaho. Ay, por Diyos.
Anya matanti ka sa umasangputan. Naggulong dito unag. Agkaiwara. Ay, hoy, Fancy, agriin ka man. Hoy, kita man na kita plato, ha. Mangilngilaw dan. Aginaw ka mo't, Nabambanog da tao, naggapo iti work. Ang kasuti masangputan, ay na, makapa-stress. Ay na, pasensya kan Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanugak, iso nga inturog ko pa'y. Ay, sana mabalinti kastoy. Anya matikas nga ugali mo. Pumanaw ka langan, tama estrisak no adda ka dito'y dagos ko. Bumangon ka dito, ta pumanaw kan. Anya, ay unay ka mo dun. Kunaklan no nasingpot ka agayam. Ngam nagalas mo't gayam ti ugalim. Ay, nagapumot lakin ka, iso papanawin ka. Wanan! Ha? Natangsit ka mo't abakla. Na? Kunamot lang nakapinpintas to'y dagos mo. Saan mo't apresentable? Ha? Nagilot ka nagbangsit. No kasta, kaya na. Kapinitan ang tawan mo't sabali ang pagkamangak. Ha? Kaapak amin at taon. Ay na, nakaragragsak si ka. Ngamin kinaya, nangawari sa anak gwapaw. Oray sa anak agwapaw. Gwapo mo't tibulsa. Nga. Wan nga raw, kanayon nga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal ti pagsapulak. Imayla nagbakasyon dito balay ta kabagis ka. Nga medyo probinsya ti anti balay ka. Ha? Adda balay mo? Kaya da, naglawa pa'y garding ka. Iso nga dot ti kwartak. Dakpay nga rod na singer. Amin na nalakok anatang. Ano kaya mao kuyo ganak tayong tagsinger. Kalpasan na, agawid tayo di lugar may. Kaya mau. Ha? Yawid na kaon? Gawin na. Agayan ay nga rodan. Naimbagi di balay at awang ka apa mayay. Saan ka nga papain ta ay ayatan ka unay banjay. Ay labyaw. Sige tinapatag. Addan permanente apag naeda. Hello, Nanang. Addan nobyo. Asino tinubyong banjay? Ni Freddy. Baknang tanalawat ti dagana dito'y lugar da. Ken nagaget. Nalawat ti mula na. Na, ay nasaya at tanakasarak kay tinagagat anubyaw. Kat ipasyar mo diti balay Wan, umay kamin to tapag sasaritaan tayo ti kasarmi. O, anya ngay, di baknangak itan nanang. Ha? Siyak at tinagtagibas sityo idi. Imbad-badak ken inrurumandak idi. Pinagtalaw dak. Nyamita, adandak kalabalay ko. Ha? Doon niya ak itan nanang. Agasam. Do siya baboy tinaparte. Iti kalkal pa sa kasar da banjay kabagays. Wen ka ba guys? Dandani mo latakim murang. Nagadumot ti dimbar ay. Agasam. Sa nga pulo alugan ti partidos ni Friday. Ala sana balay, tinapatag nalpasen ti kasar. Ay, kasla mga limbas to dyan anak mo. Kung namula sino ang madam iti kasar. Nakabani ka sa mga manmandar ka na iti aglut-luto iti kasar. Ay, Bak na kaya talaga ni Friday. nalawa ka numot ti talon na. Nalawa di mula na anateng. Isang mula gaya ma. Nasaya at atada na ngayat iti anak mo. Auray sadot. Barang maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kang kabanyay. Regalo kang ka. Kabarbaro unay, dayta. Ha? Wow! Agasam ngay. Nalpasan ti kasarta. Ngumregregalwan nakpailaang. Anya ngay daytoy. Binalkot mo mat iti kasta unay. Lukata matap na makita. Sige. Ha? Anya daytoy? Para gapas mag. Wang, natadamday, tabanday. Daytoy pay. Bunang. Tay basi abo na ginatang kao. Tapno sana nadagsangig ka, ma'am. Apay dagitoy bunang kan para gapas. An-anwak ngay dagitoy. Ay, kuusar ma. Agapas ka. Agparaspas ka iti tambak.
Kain igatangan kan tupay iti sanggap mau tagmula ta iti mais. Ang talo na, Freddy. Iwo na. Apay niya kaya mo, senyorita ka ha? Ay, isa na babalin na. Isungarod nga inasawa ka, tapno ada katulungan ang agtalam. Nay, laglagi pa. 12 ababoy din na parti di kasarta. Anya? Ay, manjak. Masadutak Ang ng padasan ti sang agtrabaho, ta makaramang ka, nay. Makitam tilayat ka, nanay. Dumanon to'y gam-gam ko di tamuging mao. Sadot-sadot ka. Makakita ka ti ado nga bitway. Awan sadot dito lugar may banjay. Ang trabaho amin na babae. Saan ang anairuam iti trabaho? May ruam kanto Sor-sorwem No kasapulan nga iwayway ka akaslanwang ijitalo na kaiwayway ka. Tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ang tamad ditaw. Naimbag man tapin masyar kayo kan ni Freddy diti balay anak. Jak kaya tantag subli jay lugar dananang. Nay, tapay. Nagregat ti trabaho ijay talon. Inaldaw nga iwayway nak ni Freddy ijay talon. Ay, sinaan ni Freddy. Hindi na ko padasa na sinaan. Lawan ti madingin na ramig ko kung kabanjay. Saan ka makinabayl? Saan ka maabinis-bisay? Wala nga layat-layatan nak no jak ang trabaho. Ilayat la day, jay. Diyan mo indanaw. Kani sursuro ka itinasayat nga ramidam. Amumay, tadyak kaya ti sadot nga asawa. Nanang, bagbagan nyo tanayaw. Kaya natisina, idalan mi ay tiligal. Agpaanal kami Ang imisaw, ti aggastaos. Wala. Ay na, Banji. Agbalbaliw ka nga minan. Ikatamon ti kinasadot mo. Aggagagat ka nga minan. Saan mo tadakas tararamidan di asawam? Kay sursuro na kay tirumbang nga ramidam. Di ka kitagyaman ta nakatumpong kay tinasingpot kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko ananakam di asawam, Banjay. No palus pusam, saan ka na makasara kitikas kan kwa na? Iso di kag sadot-sadot. Tulungam di asawa mamanggag. Tapara mo't lang iti masakbayan nyo tararamidan na. Talaga nga kayat kon nga sinaan idi ni Freddy. Ngam no sinaak awan mat sa bali nga papanak. Iso nga inanusaklatan ti nagtrabaho iti talon. Idi damo talaga nga perme nga narigatanak. Nga may diagbaybayag inot matan nga nairuwamak. Aging nga nadian kami iti anak at ura dyan anak ko tultulungak latamat ni asawak kuno ni Freddy nga agububra ija talon. At tadta in-enjoy akon ti agububra nga kadwak ti asawak. At gapoy ti kinagagat may nga agasawa at dan ornong may nga pag-iskwilanto dagiti anak me. Dito gayam mo, Banji. Very good anya. Banji, tanagbalbalew kan. Tanuhaan, baka katang-katang kapay lang tadta. Nga umanalis ka iti pag-iiyanam. Nga bakbak, layam pa lang kumadatasa nga sa kong abadom no kasi nga agtalaw ka. Iso nga kustodya ko na ninanang mo nga swertem. Taura kasta nga sadot ka katadala tamat nang ikasar kanyam. Katiso na pa yan tinang pabalew kanyam. Sige, itol-tuloy mo tagbal-balew niya. Salamat iti dato yung istoryam. Edang aro dante hindi ang ti istorya ni Gayam Banji. Ito'y drama tayo nga. Kalambay! Insimpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat! Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga ador saan napudpud no anagan tintay drama ita ngam sakbay na kablawang kay pay tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas matutudulat tatal daw kagayap kat kasapulan tay latat anad tanay nagalays ti daldalan kat sakbay ti amin hello mampay kani Homer Alamo di Taapari Cagayan ni Ma'am na ti Agustin kani Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear manang biyanang, inlaklakay ko ti kinamannugal kan kinartag ko.
Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat tatay tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agriin ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay balay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipag Neli, si kamot gayam, sumrek ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Napanangda ipag. Ay na, napandamanen ijay piyestaan ah. Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan ah. Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ta ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin ah. Apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Wag, umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga road, nariglag. Asas, Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. amaya, ano talaramitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Darasam! Oy, kapapaindat ang aramitan ba? Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan bibiyang kaw! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon ka ba ilan? Napunwa na kun, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balayta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balayta. Ay na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na ye kabsat ka, beya. Nana, Aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur pay laeng amapan agbisbisyo.
First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Anya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may... Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ti kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaam. Dali mabisila ka. Maulaw akon, itinakaro abisin ko. Anya mo ti kastoy nga asawan. Ay, agpupudot manen ta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lututwam. Tik apam pay nga umunamat ano naluto. Nagtangkan to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pagkala sa mga. Kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Roko da mga milanay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagays. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagays. Ay na, ngudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo aramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di na kidiam mo nga, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko nam kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmaritaster aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kurso na da ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo.
Nagagat pa'y. Iso adi mo ungungtan ni bakat mo, tanasingpet. Man-mano, tikaskan kwa ng asawa, kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig palpak, karamid na kabagis. Nili bakat. Mabalinti sumurot kiniparidan niyo. Income makipesta, iji kabangibang abarangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italaang bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Nagkula! The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan tadita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He! Impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagida at tao. Ha? Naggawan kit nga urbanidad dagida at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso dahita. Rupat kwarta dagita at tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak bigla dagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim sa ano, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na siputan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laeng. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend.
Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag. Pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat. Kung timang dangran ko stilayan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan. Agpupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa'y ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anyang iti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam da. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak. Naibusay. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tay. Gawin na. Akot ba? Ipag, saan ang nagawid ni Ador Iderabi Madanaaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog itimula na. Ngamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga nunaturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asawg. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanin? Di ako makapagna. Natukol ka no tito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulugan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ayatan ka ka-asawa. Kasi agbalbaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanam di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan.
Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawanak ka din. Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti agrelax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumaak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititonggal maysa.